Ngoba a verse a day will always chase away the devil. And our verse of the day is found in the book of Matthew 21 verse 22. Konke enikucela ngokukhuleka nikholwa niyakwemukeliswa. Abambe lamazwi ekseni konke alisho ukuthi ezinye zezinto kodwa lithi konke eningakucela ngokukhuleka nikholwa. Mani kucela enicelayo 1 nicela ngokukhuleka. 2 uma nikhuleka kumele nikholwe. Manenze njalo nicela ngokukhuleka futhi nakholwa. Lokho niyobe nicela niyakwamukeliswa. I-ingredient yakhona ilula kakhulu, neformula yakhona it is very easy and straightforward. Uyakhuleka, uyakholwa bese uyamukela. Awukwazi ukuthi wamukele kanti awukhulekanga, futhi awukwazi ukuthi wamukele kanti awukholwanga. Kumele ukholwe, kumele ukhuleke bese uyakholwa bese uyamukela. Izinto zikhona, zidinga abantu abazokhuleka bese beyakholwa bese beyamukela. Yabona yonke lento oyidingayo ikhona, kodwa idinga wenza izinto ezimbalwa ukuthi wena ukhuleke bese uyakholwa bese uyayemukela. Angazi kulonyaka ukuthi yini ofisa ukuyithola enkosini, ngoba bengicela ukupha nansi imfihlo. Into ongayenza ukuthi uvele uye enkosini uyokhuleka. Ungagcini nje ngokukhuleka kodwa ukhuleke ngokukholwa, bese noma ngabe yini lokho okukhulekayo nokucelayo uyakwamukela. Kusho njalo uJesu ekseni. Abanye bahlale bangazamukela izinto ngoba basuke bangakholwa. Abanye ngabe bakude noNkulunkulu kodwa baluze imfihlweni yokukhuleka. Abanye ngabe uNkulunkulu baphakamisele phezulu njengamanje kodwa baluze indaba yokukhuleka nokukhuleka ngokukholwa. Base bahlala endaweni eyodwa bangamukela lutho ngoba bazange bakhuleke ngokukholwa. Kodwa namhlanje as you are starting the day, ngiyacela uthi mawukhuleka ukhuleke ngokukholwa, ube nokukholwa enhlizweni. Ube nokukholwa enhlizweni ukuthi uNkulunkulu unamandla okukwenza. Bonke abantu engibabone bekhuleka ngokukholwa, ngibone impilweni zabo kwenzeka izinto ezithile. uElijah uke wakhuleka ngokukholwa, kwavaleka izulu langana, waphinde wakhuleka futhi laphinde lavuleka lana. Ngibona uHana ekhuleka ngokukholwa, kwavuleka isibeletho. Kade engabathola abantwana kodwa the moment ekhuleka ngokukholwa isibeletho savuleka, ngoba kunamandla ukukhuleka ngokukholwa. Ngibone mina uDaniel ekhuleka ngokukholwa, uNkulunkulu wavala umlomo weingonyama. Ngoba mawukhuleka ngokukholwa kunezinto ezenzakalayo. Ngibona uHezekiya ekhuleka ngokukholwa, sekuphela insuku zakhe emhlabeni uNkulunkulu waye-extenda ngo-15 years ngoba ekhuleke ngokukholwa. Ngibona uPaul benosila bekhuleka, bevalelwe ejele, kwaqashuka ijele, kwaqashuka ibopho ebeyibabophile ejele ngoba bakhuleke ngokukholwa. Nana ngabe kuphi nicelayo nikhuleke ngokukholwa,